Kagita kangeto gucemania mutegeri wa Meru TV rentareki 27 mweri jwa iri mwaka jwa ngiri igiri 25 ngetekano thire na kagita gake gantere cionthe ira witite na mbere na gutegera nteto cietu nkugwata ugeni ikire nteto na njira endaja ndene ya Meru TV utuko oni bambetaga Dennis Mutima Muthomi twambiri na ripoti na aria yakana yagia kariba kuma ntere cie Gembe ni aria kariba ntere jine bachumirite na kwariria manto kathumba jegi utongeria bwa Nthiguru ya Kenya kuringana na kariba bana ndene boretia rais wa Nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto gutigira na gukaria njanji munene Martha Koome nikenda atekebero kiri obisi na bobo boyita kagita na karaba mubatongeria baitete na mbere na kwendekithia Martha Koome eberu akiri gite kyawe kuringana na kariba baba ntere cie Gembe baugite ati Rais Ruto etekeria Martha Koome kweberu gitine kiu kinyabo batethera bakimwetikiria eja kurionga ndene ya county ya Meru Nkuruki ni boretie kinya egambara ya Governor Kawira Mwangaza rarete rident tariki 14 rekigitwa ni boretie Rais Ruto gutigira ati Kawira Mwangaza na kweberua gitine kya Governor wa county ya Meru bakiuga gutengo gethiritwe akiritira kariba county izi mukiri wa Nkonza arina rogono runa njira intariro Martha Koome anafukuzwa na kariba Meru na muno bantere Siembe ndini baumirete kuruta maoni yo mwanya yakonia mantu ya siasa ira siweta na mbere sa Chief Justice Martha Koome kwethira akebelwetine rira bauwete mbere Justice Sayumba kwethira akebelwetine ki mbere kira kiumbu bati kwethira kikilelu ntere Meru ni kwebebelwa Governor wa impeachirwe na ende te mantu yakoni kuruta ita Martha Koome nontubo kinya Meru bakomba kwethira bakilitirwa Chief Justice Martha Koome bakethira baitiwa batena Meru kinya uriku gwikwenga Martha Koome mbere na twengere Kawira mbere riu acoke ki ewe bengere Gachagua kenda riu acoka ki Martha Koome iro twetigiria nteto ciawe endu agaya kwenga Martha Koome nwe Kawira atiwa kuo riu twagaya kuya Meru batu tukaigua mbaya sana acio tikana kange ketu tutinako lenture nengerwe na twengere Gachagua tutina kamuntu kamwe konka au no mona twena no mwa mwathio ritho rimwe tukolo twakuthurwa ritho riu Martha Koome tukaumia bonene na Meru tia tukethera turi rongo itwamumilivyo ntukuona agicioro aketo muongo na mienetio turongo sibatu ria Kenya lakini manto ya atierithaya kuona kurta Martha Koome kwina kiama kiwathilite kia mawakili kiwathilite antu bau kita LSK kiwatio manake no tuketa kothinia githinge manto yonthe na Kasongo imunio seria turio batwe ukaguthona na Martha Koome na turo Kasongo embere bau bange tutae bandae utora na njira cionthe lentore na nire utoa na njira cionthe tugoreri Kawira utoa nirio kulea tuguthira barabara tutire Gachagua na nire tutigore asi Gachagua we na nire endu Martha Koome ri watucuna witu tiarerio kana tuturi a Meru tutia Kenya rais wetu buratu bangirite ututhiria twi Meru butumbi kana ntu kakwenda kuruta Martha Koome kuo na rutere Gachagua noe thai akiakorea kuruta Kawira Mwangaza etene kiu ari natu tutena uciano noe oriu bangi bona bone baritete maoni nkulani yakonia mantu ya thirikari bakiwa kinya ibati kwetherekebelwo yonthe na mwananchi acoka ndebene batu agency turua kuma Kawira Mwangaza thirikari yonthe abati kwana na inya Kasongo na abati kwana nontu agwithwa na lugire mwananchi atwi mantu akagubwithira kwenda wengwa manjanje sinabo batura kwaya bakwithira corruption ibo to nyakwa ibobondo abati kwana na nya Martha Koome una abati kwana nonto bonthe ni mpukuma bagoria baguma banya mbara Meru lemetu nonto bambecira Kawira utantuko cionthe ndio na Gachagua no te interest ya nacio kasurereti mutio ake wengwa nonto bira byatumiro rote bwa twethere ari kuo baibo ni interest ya gathe terete wengo nyona thio longete kasurereti mutuaga ya mucioge wengwa Gachagua te bweri confuse wananchi nonto to usagure burangana na Ruto baibo no bweri kurita ngwerere ku ukagwithwa no otengro ko bweri kutulia riwa Gachagua ke siasa ciothe itacio tukureana nacio bothe bora baero ri batura baero ora turenda wikuma timu njaro tutakwenda timu irometa nombi William Ruto aguthingithia mantu yonthe endu akollo akathingithia Martha Koome wetu kana ketu mama Martha Koome akollo amuthingithia no mono tuthingithia alla karitho na atikinya Meru ringi rais yetu Meru utebito kwenda twethiri kinyambi
bonde batorua inyawe ngwa bati weta no te bito kwenda gwithirwa njono bato amwinaira ora to amwinirete no muto kwenda guthirwa oreko Nkiripotera Meru TV kumembe mbita mukiri onkonja. Tukirekana na ripoti hiyo ya Nkonja Komantere Shigembe twerekere Munkaburi ni ara MCA wa Kisima uria wijikeneta Patrick Mutumana ugete ati bota bunge ya kaunti ya Meru nibethirite bagikurukia budgeti ijire kire wathani bwa gavana Kawira Mwangaza ende monkera kagitene gakagote weti na mbere buthirite bagikujirwa ndene ya matura kagitene okau na ugete thirikari ya gavana Kawira Mwangaza ni ya maendeleo maratasine ake ende kire manto jegie gwikia maendeleo matura ne gutijoja gwetana mbere na kuoneka kagitene keu MCO ozo na ugete ati kire budgeti irejekeneta itemized budget ni ugete kethirwa gitethia Ameru na kinya biria bikuona bireti ne budget izi bikethirwa bikiguna mwingi ndene account namba 13 ira ni county ya Meru. Nawe MCA wa Kisima Patrick Mutuma na umirite na kuga kwa miaka wiri Kawira Mwangaza ari utongeria ne ethirite na maendeleo maratasine batu tu MCA wa county assembly Meru itukurukitie budget ile jeri kurukite na kim budget chonde otecho tarokiti mbecha lakini wetangira raundi ukethote maendeleo kuona na utekeo kuona ingorikana Kawira athirun kama na kiwa maendeleo maratasine lakini kwa alia uma kimbanji tu ijeri kurukite ijo tumba kuga maendeleo maratasine ni aria kuga kira giatumire bethira bagikurukia itemized budget no ntuba kwithira gutemirandi Kawira ethirite akithithiria kariko miaka iri indi no mandibuti ethirite akibanenkera tiga laiji batu turachanukire na tugate county assembly twakurukia itemized budget na twakurukia itemized budget na nego tumika thai no at least thai buginya antu bongwa ba Meru na sana nyaba Kisima iba kuona miaka iri utekekathithwa lakini kuma tukurukia itemized budget iba kuona barabara ikithithwa iba kuona mirandi ingi ikithithwa tagoka na iba kuona thoko ira munyakite atigo itimbu ina ndai kuimba ira ndagite kwarokiti mbecha iba kuona hospitali ingi tugwaka tanara ngaridare ira tuweka maternity wing iba kuona hospitali tugwaka Ngostish dispensary ko ikuringana chijanetie kuringana na budget iri tuthithite batu tu MCA na ira tugita itemized budget na ketha toto athithirie Mumeru tekiareona ningaleona makobe ningaleona ng'ombe kaja na monturene ningaleona kimiringeti indo bibareona na batu tekwenda miringeti na makobe bila tukwenda im project irigate mtu wonde sana sana manto Jehova nonto thiurunkanto bakora thina mono bagweta hospitali uti ndawa utembi ko nayo no tukwenda Kawira mbeya chietu chieta inge uge na makobe gene itena maana na no mbuge miaka iu iri thiri mbecha iu orire kawa ikenare orikirie no tutu kuona Facebook na mitandao we post nyomba iro akite biashara iro thithitie ngugire mwaronyo kwa thithitie mirandi we mwaronyo kwa yothe no koma community on advertise bwega lakini wale mwananchi wa kawaida na Mkenya na Mtomeru kiro mwene kinene imandi buti Nkuruki mutongeria ujo na kuga Kawira kethirite akithukangia kaunti ya Meru na mitungura ari ukiuga ukugete gwita Meru ntakene na Meru ekiro ntakene na iku kwenda gumita tiga twari uma na antu bakuona na nyamurungu wangona kuona ura wika Meru ntakene yugwe no yugo kumika ntakene kabisa no ntuti murandi tangible tumba kujona lakini government yukurukite kuona mirandi tangible na mirandi kuonekana na mirandi antu bakuga ne thithirwe lakini igitara yaku uteketo kuona imandibuti koigo gwikira antu ntakene galafu ka ba mandibuti ikenda bakara batabatete ntakene eu no mandibuti jagwita amburene gochenje rodi ko urenda bakara ntakene ambuge go gwikira Meru ntakene Nkuruki mutongeria ujo na kugo geta wandine yawe wona mirandi ekira itumurungi na kinya pitagatira umunya ende wandine eu guti murandi kinya jomwe umba kuona nyo Kawira mbere na thirikari munya oni nara gwetu Kisima Ngostishi ukathiurunko geta mai kila mahali ukathiurunko gatega wigwa hospitali munya ukaigwa mbwa munya ukaigwa ndemwe munya kila kitu kirambi gwagitajo na aria ikintu kya munya mirandi ira mingi mirandi munya wejirau uketha mirandi wetake mbwa wele ne kreito weterage hospitali kako hospitali kreito ko oni de majority ne ka Patrick Mutuma MCO Kisima
mirandi ira mbonete mingi na ira mbikitwe antu akigweta na inyani ngambonete ametho yakwa imirandi ira munya na Kiraito agitete kuthithia kithirikari je kawira mwangaza ira batu thai tuthuitwe MCA ituthiritie budget ijire che miaka iri na kwaria uma na inyanto bakona na baraba kera bantegetera bombigwa anto bakisima rango sishi inyanga abera bantajire murandi yo moja kawira mwangaza utujumba kuonekana kisima lakini mirandi Kiraito ni kuonekana na mono mirandi munya ni kuonekana kwa wingi na nyambo ile chonto tunyana thoko ile tugwita na kila kitu gya kuthithia goge munya ni onekanite anto anene mono. Kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Kongera kune ati arigitani amwe na maabitha ba kliniki baraba andiki mwakene jwangirijire na mirongo iri kagitene karia kwari na mpanga ya murimu jo corona nibethirite bagishumiria muthenya jonaro na kuandamana ndene ya muciĩ jo Chuka kire kaunti ya Tharaka Nithi nikiraba gutetera ati thirikari niregete kubandika na kubekira kire kandarathi ire ijikene na gichungu ta permanent employment kuringana na arigitani baba baugite kinya kwethirwo ni bachitanirie bunene kagitene ka murimu jo corona mongera na thirikari itirethirwo ikibekira kire kandarathi ici batongeretwo ni mutongeria wao uri ijikene ta Joseph Ngwasi nibugite ati bakethirwo bagita na mbere na maandamano jaja na gutigira gutewiti na mbere kana kote uritingo gibukuritika kire macibitari mongera kagita na kathirikari ikethira ikibathikira na kubandika kire kandarathi ici ira bakuga ni a permanent employment. Kasongo iruru emborura rwatinda kuthungira matuni ma Kariba Chuka kagita karana asisi amwe na clinic officers kuma kaunti ya Meru Tharaka Nithi Embu Kirinyaga na Murang'a bakuruthite maandamano makire kureta matheta mago mara matimite begwe bare mugomoni mwanka thaino kiri gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi na ura noe mukariri gite kiri kamiti ya ugima bwa mwiri kiri kanjo ya mangavana Muthomi Njuki. Agabara ugabarienda thirikari nene bandika permanenti amwe na kubaria mbesa ira betiganirie kagita ga corona nontu iro bandikirwe. Sisi matakwa yetu ni moja. Kwanza tupewe kandarasi ya kudumu. Jambo la pili, sheria ya Kenya ukifanya kandarasi unafaa kulipwa ile pesa inaitwa gratuity. Waweze kulipa gratuity ya miaka ya kwanza mitatu ambayo tulifanya hudumu walifanya kazi. Jambo la tatu, wakati tulifaa kupewa kandarasi ya kudumu ni mwisho wa mwaka wa 2023. Watupatie kandarasi ya kudumu ambayo inarudisha nyuma job group yetu ule wakati tulifaa kuanjiriwa. Bakiuga kuma bakwandikwa mwanka wa 2020 bethiritwo bakiruta wira batakurewa bwega na indi ng'oire nogete kudai akisetu ya kwamba ile kandarasi ambayo iliisha 2023 tumefumilia, tumeishi tukifanya kazi katika mazingira duni, mshahara duni. Wenzetu ambao wamepewa kandarasi ya kudumu wanalipwa kama kitu kama 1110, lakini sisi hapa hata tunapata robo ya ule mshahara ambao wale wanapewa. Bakiuga bokira bakwenda ende ikorewa watabura barabange bandikitwo permanenti bakuregwa nontu barutaga wira imwe macibitari. Ruga tote kwenda ngono ja kamankuroro ringwa negoro ogacokio okagoyo andaka okebera turuga atire equal work equal pay. Muntu wira uria arutite kero arutite wira wa ciringi 3 ni ari wa ciringi 3 tekore wa ciringi 1 na sumuni. Sisi tumechoka, punda amechoka, tunataka kupatiwa kandarasi ya kudumu. Tunasema ya kwamba tumechoka kunyanyaswa na kwa sababu kuna haki zetu ambazo serikali imeshindwa kutimiza. Kuringana na murungamiri wa guku Kenya Joseph Ngwasi ni ati thirikari cia kaunti na thirikari nene begitwe bakigeranira nugwo batiri kubaria na hindi bakunoga ikugeranirwa na kira bakwenda imatakwa mago maingwa. Wahudumu wa afya wanafanya kazi katika gatuzi.
lakini wakati inafika ni wakati wa wafanyikazi wanataka haki yao ya kupewa kandarasi ya kudumu, basi gatuzi zinaanza kusema hawa wanatoka serikali kuu, hawa wanatoka waenda wakatafute haki zao Nairobi, lakini wakati wako hapa katika kongamano kama hii kudai haki yao, ndio wakati gatuzi zinakuja kusema ya kwamba nyinyi tutawapatia barua kwa sababu nyinyi hamji kazi. Serikali ya kaunti iache kututishia sisi, mwajiri wetu ni national government, ndio tunataka atu address. Araende barutite mbeto kiri gavana Muthomi Njuki kubathetera na gutigira bakwandikwa na kurigwa mbeca ciago na bokuga bagacoka wirani wona mawirane mago maingwa. Mwenyekiti wa komiti ya afya katika COG anatoka katika hii kaunti, ni gavana wa hii kaunti, ndiye mwenyekiti wa kamati ya afya. Kwa hivyo anajua vizuri ni wapi anaweza gusa, ni nini anaweza fanya, na anajua ile ujuma ambayo hawa wafanyikazi wamepata. Tukuromba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi, thirikari ya chionde cha kaunti chionde, Minister of Health, Parliament, pamoja na Treasury barisi mbeca cia antu baba bacoke wirani tiwe ni bamandagitari na tiabo kena mono kuthiuruka street ni bakiona bakina nyimbo ino bakwina. Tuko katika mgomo na tutaendelea na huu mgomo andi serikali waweze kusikiza yale matakwa yetu. Ibariongerete obichi ya speaker wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Babu urathikiria mathina mago na kuga ntugo ya Jumaine kiumia kijite akaira maromba mago kiri mbunge Kingo Marirua. Just to confirm that we have received the petition and we shall make sure that it follows the due process. And as I've also assured Tuesday morning at the assembly. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka Igamba Ng'ombe mbita mũrĩmi wa mbogo. Kuma kaunti ya Tharaka Nithi turinge gataro gya tumwiko tucokera muka kaunti ya Meru twarekera muka gicigo bunge kya Buri ni aria akarikana mucijo mwe kuma ntere cia Riverside iri ndani ya wadi ya Timau ndani ya gicigo bunge kya Buri pari na kiriro kinene na bubu ni nyuma ya nyomba yao ya kumama kuya monka kuthira aria batiri bethirite batironokia kinya gintu no kiriko kuringana na karibu mucijo na ndene barombete thirikari ya kaunti thirikari nene amona bonde bawendi wega kubatetheria na gintu no gutumira kana no na gintu gya kumama kagite ne kau akariba mucijuju ne barombete thirikari ya kaunti ya Meru gutigira ne kureta ngari cha kuria Mwanki nterezi bakiuga gavana Kawira Mwangaza ne thirwa kekira wirane akaribaba ati bakethira bakiretro ngari kuria Mwanki ende monkera kagite na gaka gutengari kinyere kubethiritwe bakiona nterezi. Nekiriro kinene kuma muciĩ ntura ya Riverside Timau Buri nyuma ya Mwanki yote kumenyekana na rayumite kwithia nyumba imwe kumama aria batiumbite kuonokia kintu kinya kimwe. Ni mwene aja ucu kwaire tukwira kwaire inyote muntu wale akue tuga kwi antu bale akue Mwankira thai tutombire kumenya na aria Mwanki yumire nyayo kiambire batu twale aja ucu twina mukuru okwa ningi banga mbona uria nthithia ire umarire jete kuingangi tino ndamitigite ri wasi akabanire na Mwanki yumite nyumba cia thaka. Mwanki yumire kuma gintu thaitha tucio tu koiro tuigerwe mbue nyingi sana ara riu na tukiuma twetheria nyumba ne yere Mwanki nya jwari iguru tugeria kuoria kabisa ntura etari nyaruwe ute kinya simamoto to yoneka area yetu atumire kinya tiri tuoria twega kinya kuoria ute gintu nya kiatharirwe ndene nje ana baba tigio inya ikwa njirani bakurara bate kinya nguo document cio cionthe ute kyo bena kyo no tengo ibene ojuro zero ambite no totiro zero ikutugira muro otiro zero ariku nandi muntu itaro aberuria na runyomba nandi tora ya mizuna mate Lukiba kuromba thirikari ya kaunti ya Meru amwe na antu bawendi boya kulika na family yeno baretera utethio kinya bukari. Mheshimiwa wetu Kawira Mwangaza akinyire ripoti iyo ne buratethia na babone nyaka nyumba kana nya no tomatresi ya turaya na bone bya kumamira ingoria kinya sauti u
kwano ikinyire kinya MCA wetu wa area yetu Evore ona inya MP wetu Mheshimiwa Rendikiri one unturomba ubatethia at least ibone no kanyumba karaba kaikinda ntobira byare nyomba byare ntobi bingi sana na ibyaire bibingi ndira kira mpomba kuromba tu no antu bakomba ntethia tu nkomba kurungika tu nyomba bakona kiraro bingi ngai akatethia na njirenge zotegera nyangu cha mwiri chongo batina chono ntoti gintu kiombere kutharo TV ufa ite itanda kila kitu so rampomba kuromba mo ureka iwe tukiriro kyao na batetheri kenda bomba guchokara Kirikiba kuromba ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kubwethia mpoyo barairi ngare ya Mwankira tora ubera barairi akiwa kinya kuoria Mwanki yo wike amakiringikite na njira kwewa ngare ya kuoria Mwanki kuma kaunti Mutori ya Laikipia kuoria ethe kuombika kabisa batutethia na ngare uye tharia rio kuwe gintu takio kioneka ikombo tutethia Naito kuona sare nyingi muno nontu jao eria twari basendi kweregete kuja kwa njirani ungi kwajete o wau kwa eta ino shiro ikuonya kwajete o wau next ao mweri ni ojo o satandera ni erathira kwa tumbe na kwajete na kwitu no tworakia na ndinkuria tafadhali burungari wike bokombe ke gacoka ngarera ya tutethenia akuma na nyuki na ra Laikipia no yejire ntuku eu at least irithiro ya around ya timau at least iritetheri nyano ate nyarithiro iti oria yonthe iritetheria no nyanusu Kiripotera Meru TV kuma Timau Bore mbeta wa Mwende wa Laiboni Bore tuchokere munka gicigo bunge kia North Imenti ni RDCC wa gicigo bunge gikioragizikene ta Madam Deti nethiritwe agitongeria ndo angicokaria kirinjira ya kurwana nchobi ndegeni watho kuringana na Ndeti augite nchobi izi nethiritwe kiongereka ntere mwanya cia North Imenti gintu kiria baugite bota atongeria bokaria bagatigira ni bakurwa na gwikira mpini antu bara bonde bakumendia na mtoro kethirwa akikirwa mpini akazukirwe tagarere rito ria kiwatho MC Moitonga nethiritwe akibangana ripoti hizo na njira entariru DCC wa North Imenti ntuko ya narua na rwangirwa uthuthuria ni bombete kwithirwa betete na beka gikaro ndene ya kambiti aria kujikeneja kama kawa na ni untu bwa nchovi iria ndegene watho na ete mpanga. Kwa majina naitwa Odilia Ndeti, Deputy County Commissioner Imenti North, na leo tumekuja ngine location Kambiti sub location kwa security baraza ili tuongee mambo ya security ambayo ina affect area. Wananchi wametueleza shida zao sana sana kuhusu pombe haramu ambayo tumekuwa tukipambana nayo lakini bado haijaisha, lakini leo tumepata more information na tunaamini kuwa kutoka kwa information ambayo wameshare tutaweza kukabiliana na watu wachache ambao wamebaki akiwa bado wanapika pombe. Kwa sababu ya hii pombe kumekuwa na vita, wananchi wakipigana ambao ni walevi, na tumepatia officers wetu wote ambao wanahusika kutoka machifu wetu na police officers kazi ili waweze kushughulikia mahitaji ya hawa wananchi na wananchi waweze kufurahia na kukaa vizuri katika vijiji vyao. Kwa hivyo issues za hapa tumezi scale down into illicit brew ama pombe haramu ambayo inaleta other crimes kama hiyo assault na conflicts katika familia, kwa sababu familia zina lose stability. Tumekuja kama security team ya sub county na tumewasikiliza na tunaamini na tumewahakikishia kuwa mkono wa serikali utaweza kufanya kazi ili hizi shida ambazo wametuambia ziweze kuisha. Tungefurahia sana kuona vijana wengi zaidi
wakiwa katika mashule na waweze kujiendeleza kuliko kupotelea kwa mambo ya pombe. Kwa hivyo tunawahimiza waendelee kutupatia habari ili tuweze pia kuwashughulikia kwa ile njia ambayo inafaa, na tunaamini tutarudi hapa tena sasa kuongea mambo mengi zaidi ya kujiendeleza na kuendeleza hii eneo wakati tumemaliza pombe katika hiki kijiji cha Kamakao. Lakini tunaheshimu sana sheria na tena tunaheshimu madam juu anatusaidia ama nini? Lakini wakati niseme hapa, hata kama ni pengo liwekwe, hii kitu kama haitaisha hii wakati, hiyo ingine tutatafuta mbinu. Tutatafuta mbinu na hii kitu itaisha. Lakini najua itaisha. Juu tuko na ndisi hapa. Ndisi hai juu leo uko hapa. Hao watu unasikia wanatafutwa. Wanapita hapa kila siku na pikipiki. Na mimi wakati nilikuwa naelewa serikali hiyo kitu inaitwa CID. Ni watu ambao wanaweza jua mahali umelala, mahali unakula, mahali uko sahi. Si ndio tumekuwa tukijua hivyo? Na jau ni jonda igia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga gikuripotera ndene ya Northimenti Meru TV. Kongera kuni ati akariba ntereche Camp Garba ni bachumiriti na guteta nontobo wagi bostima ntereji. Bakiaria na methe nteto Meru TV akariba pane paugete ne bakurukirite kinyamara gikinene na gwakagita gakaraja nontobo wagi bostima intokereba kuga barazimikaga gweta monka tauni ya Isiolo nikenda bakethira bagekirwa thimu ciao mwangi kagitene okau akariba pane paugete bangi ni bethagira bagita monka ndene kishuko bunge getigania East nikenda bakagunikana stima ira chithirito chigekirwa nterizi ni mujumbe Mporo Abori akariba bana ndi mutheni barombeta mujumbe wao orobijikine ta Samala kutigera na kubekera stima nikenda bakagunikata akaribangi ba ntereyo akariba Camp Garba kuma kaunti Isiolo bachumirite na kwitha bakitheta ikirabo gwete botoro komeka kathumba batena wero stima bakiwa ntu bibotomete bakomba kwithira betu na nyuma ntu bonene. Sisi hana stima. Area hii watu zinaishi hapa maka 18. Hana stima. Watu hawezi kufua nguo alafu anike. Wizi inakuja kuchukua kila kitu. Kila mara ni sisi ni report tu, kupeleka report. Kwa hivyo sisi mimi naona kama sisi amesahihiwa hapa. Sisi tumelilia mambo ya stima kila siku. Hizi maduka yote ya mawe inajengwa inafungwa kwa sababu ya kukosa stima. Wacha kitu kingine. Hii baria iko hapa karibu na sisi, wakati ng'ombe nakuja kuchukuliwa huko mara mbili kila siku, mahali wanapita ni barabara hii. Ndio wanapita. Kurudi wanarudi na hii njia. Mara mingi hao wanamwambia nunueni transformer, nunueni. Lakini sisi hana uwezo. Bunge hakuna. Serikali kuu ndio angesaidia, hakuna. County hakuna. Kwa hivyo sisi amebaki kama yatima. Hata maendeleo hapa yenyewe tumeshindwa kufanya maendeleo hapa hivi juu ya giza. Watoto wetu wanasoma kwa giza. Tumeenda kwa Kenya Power, tumeapply. Mishele ward walituambia kama uko na haraka boss, fanya hivi mujinunulie. Transformer anunue na sisi anunue, lakini sisi hana uwezo. Tena mbere kwa riba rombete tongora bokumba kwitha gichumira kumba kwitha kiberetera stima kontuko warabu wete biashara chicho mbete kwithira kithuko akagubokore kumba kwitha bukiongeleka na kinyana boko na kwithira bakithoma ni kwaga weru stima. Kwa hivyo bunge yetu sisi aoni gavana namna hiyo. Kwa hivyo mimi napendelea siku ya leo haki yetu aonekane, kwa sababu sisi hana haki kweli, kwa sababu sisi uko kwa lami. Wizi ndivyo. Uwezo wacha nguo nje imeenda, viatu imeenda. Juu ya giza. Just imagine alafu tuko town. Fika saa moja kuna genge ya vijana wamejiami pale wanakaa. Sasa unashindwa wewe ukatuma bibi dukani, wewe mwenyewe unahofia. Kwa sababu ni giza. Hauna stima. Inabidi saa 12 umejiami unakaa na watoto kwa nyumba, uwezi ukatoka. Lalamika, miaka nenda miaka rudi. Hakuna mkubwa wote atujapeleka malalamishi yetu kwake. So kwa hivyo naomba
hii serikali yetu kama itaweza ituangalie na itumelia sana ya kutosha, watusaidie. Wamama wetu watakuja kurepiwa hata na waizi hapa. Tunaogopa. Sisi tuko ndani ya town lakini tumesauliwa. Kama mimi karibu mara 2 nilienda Kulamawe, nilienda Marti, nilienda Barambate, niliona area hiyo yote iko sitima. Kwa nini sisi tuko hapa Baria tunakosa sitima? Sisi hakuna barabara. Kusema kweli hakuna kitu naitwa barabara hapa. Hii ni mfano tu ndio iko hapa, lakini hakuna mara mawekwi, mara mnaweka lori 3 inaenda. Potra Meru TV kumatiani betanda msimuturia wa Trinja. Nyuma ya seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Euraisi Kenneth Mwenda Gataya ntuku egoro kurita biuria kathumba ndene ya bunge ya Senate biuria biegie wite na mbere hospitali ya Marimanti level 4 ntuku ya naru mwandiki wetu Anteto Ndagara Wegona na jukirie tagarira gweta na kwaraniria na bomwe bakari bara bethagira bagita gucotungata ndene hospitali izi na kwethirwa akimenya mantu kathumba jegi wite na mbere hospitali wite na mbere hospitali ya Marimanti level 4 kuringana na bomwe bakari baugite hospitali izi ni gukujira mathina kathumba thina imwe irio wagibonda wache kwangana kwethirwa chitina bage hospitali tena riti bangugi bakungana na mathina jange kathumba ojo ni ugukarinde na hospitali ya Marimanti level 4 muthenya wegoro araseneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya rombire kwethora giokia magwegoro ria hospitali ya Marimanti level 4 araki ariugete hospitali no ni agete into kathumba ni kengo yumba kwethora getethia karibura kubateri. A concern from Marimanti level 4 hospital which is in Tharaka constituency. I remember, Honorable Speaker, I posed the same question to the predecessor to the current CS concerning the CT scan machine and MRI machine for Marimanti level 4 hospital. This question, Honorable Speaker, might not be related to the previous questions that have been posed by my fellow senators. So, Honorable Speaker, Marimanti the facility, Honorable Speaker, is the only of its kind part of Tharaka Nithi County that is a part of East, and it serves quite a number of huge population across some parts of Maua and some part of Kambani. It's the only facility, Honorable Speaker, and I think many people are traveling some far distances to seek MRI services and CT scan. They are going to places like Chuka, to Meru Town and other far places. I remember this is not the first time, Honorable Speaker, that I've been able to question this matter. So I've just received information from Marimanti now because they are watching us live. Regarding the Marimanti level 4 hospital under the National Equipment Service Program, we want to assure you that the governor is able to sign the agreement and again map out and identify what equipments, including CT scan, MRI, among others, that he requires within the county, and that way this program will be able to support in ensuring that we have the equipments in various hospitals, including Marimanti level 4. So the equipments are there, it's just signing the agreement, and then we can move towards ensuring. And what we can tell you, even as we speak right now, we have some CT scans which are coming into the country, and after they had signed, some of the counties will be receiving some of these equipment, so we can push on our side. Ndagitari ile kusawa na thomu na ikuruta ngugi ura kubatie lakini bakora mone kuruta ngugi no ndo akwaga ndawa ndaretwa aralebora kwenda mathare ya mara matabati ya mutiritibu kaje kathi tanio ndana maya ndandamu ndathi gutenda kera no kathi guchubwa embu ngetara kera ndamu ya mere inu ngene akwa tikiro hospitali ndi na thia tutiga aloma kwa burupeni na panando kera na mame akakabwa iyo te jendi daktari be kuma to ajiri atinda wa daru na bene nyata ngera omba kuya o akara umustita naringi utaona nyamdo kundu gitari kunda wacha kundu ni anto ni kuma rajia no panando ake utinda wachi Jumaine mzaa Jumato ari ogo want kogoro kuimbu
kwaturika maronda mboibo kuona kwa video ndio utie ndawa ndi ya kugura ndawa na ndawa ciringi monegana Kiripotera Meru TV kuma cibitari ya Marimanti Lebofoge chigo munge kethara kagito kambita ndagara waiguna nambere na ndeto cietu mutegeri wa Meru TV ni ati akari amwe na endi abathoko kana endi bang'ombe ndene ya thoko ya Kangeta ni bacumirite na muthuro jo munene na kumeneria thirikari ya kaunti ya Meru iretongeretwo ni gavana Kawira Mwangaza nikireba kuga thirikari iji netajanirie thoko ya Kangeta na monkera nande gutiwiti na mbere buthirito bukenderea kuringana na akari baba baugite ndene ya thoko iji gutena kinya kioro gya guitethia na nguruki kwethira kukigara mate amwe na rukondene ya thoko iji nande barombete thirikari iji na kumiuria kutigira ni gutonyera kubatheria thoko na kinya kubathithire mantu zangi jaraba kubatara kuthithwa bakiuga kinyabo ni baringire kura na ni batere kwethirwa bakirikanwa tona kanya utangwe no ndo mbere babu no kotino kama soka kana urinya njerenge kolele thoko iteri ake kokuonde na kolele no twerure otomba kuona nya kwikara Rwanda ru na ikonto kukoya gutekirinya nombi lolia thoko eturi unte thai anto amuntu akaibunya kuma oteki orokia hakuna choo hii soko yote hakuna ibyo ngokwira mbeche ucio ntho utumira weta kuria mawakili weta kwethia untuna icio ikithiro itha ikibwetha cia ngwe cia tunao ukimpicha wa batu tugetho itukurira itukuote bati weta lakini thai tutena bo kuira untutebio tuona meake we loriete kinyangero mbwe bwaku bomoko utebwo mbona bogwa Kangeta wandi na njia control on budget last financial year arawete mbeche cia tumwikite wonanitio tumirite milioni ya nare 10 maambene ke mawakili anto ambechira milioni ya nare 10 ni wekira anto Tharaka Nithi na Meru County na Isiolo County roi batu te roi kuo milioni 110 ni kurandawa ikethiri machibitari county ithatu endi ngweku ni kutumira manto yonthe wonanitio uri mucindi Kawira tora na thiri mbia cha county wenyengetio theri ende tora kayari tora kwatha ciare no ntore bitu etere thoko no ntwe ng'ombe iteko itira niterie kuruka ukaya kuthambite ko kwa muwaki nawe bona bobo nene ni bakwamba ona ni uri mwambi ukakulolelia mwakoro weta Cecilia Mbarire ukakulolelia mwakoro weta Vinya Ndeti wa county ya Machakos nwe namba 2 ndene Kenya kwa kuritangwe wowo you are nowhere to be found. Kuna ati chibo wa location ijeke netantuge iraire ndene ya wadi ya Kibirichi ndene gishiga bunge kebore chibo rawizike netakaro na ugete ibethire tobake gwatanira na atongeria banyumba 10 amena ndo angingi shokaria gutigira ntere iji ni chikuthiria thina shokaria amona kuthiria nchobi ndegene watho kagitene okau chibo jo nariteta mukana jo murito kiri muntu wonde oro kethiro akigwatekana akiandia nchobi eje na kiri anto barabo ndabagwetide na mbere makareka jawamba na kuga oro kagwatekana akethirwa akijukirwa itagarere rito reki watho mwandiki wetu anteto Mwende Olaibuni ari na rugono ru na njira entariru Karon kirota mwiri kinora ne chibo antuge location irere Kibirichi abore akiaria na metha ya ntato ya Meru TV arua bawatanirite na atongeria banyumba 10 amona akariba ciometie kurwana ndawa cia kulebia amona nchobi ndegene watho kwenda kwira akariba antuge ati tuge ni twenderete bwega muno ki security tiga amba bangi barenda kutusumbura lakini ni turejere kumenya ati tiba gwetu endi na ndiga tukwenda gutweria tumenye ibaku na bakuma nontu bakethira kwi muntu gwetu kubareta na thai ntuge ni kirinete na mantu ja mathuku na kinya nchobi tukukwira kinya tongere bara twina bo kuma nyumba 10 na area managers bwega nontu bakwithirwa batutwaritie ndwa ici twarwa na nchobi na nturetete ona nchobi na mbere kinya kariba ntuge bwega nontu ibwitu irarira mantu jati kwagira na rira gukonda antu bakonda kureta nchobi nturene ibwega
nontu ibugu tutwaria ndwa ici kenda na betu bakara bwega na kenda na betu bakathoma. Akiaria Chibokaro na kurita mbeto akiri mwingi kumumenyetha cia kaita kara kwina mtu kuna sheria ira yiki cia wendia bonchobi hamwe na kureta wagagia nturene u tugi location tutene irabu bingi na irabu bira bingi bikwathikira mathaa jao na kira mbumba kubera please ken muntu narugure mathaa jara jagirite na mweri jo ingwitikia bwinde bukethera bukuchukia license kenda tukithiuruka te mtu kethera atina license yewe no kithingataira mathaa jara jabatere na mbere ya kariba bantu ge orkeja kwethera kirabu kiruguri muthenya na kiende ya nchobi muthenya na gite batere turingire ni report ni kenda tukajukia action ire yagirite naromba bwendere gutwa information in case keja kwethera kwi mtu kubanga inya kuthukani inya kwendia nchobi ire te yagirite nturene cietu twireni ni kenda twamikomesha na kenda tukarwa nio mapema kenda tikathukia na betu na thukia inya ntura cietu ibaga inya antu bantu ge market kwi orenda kureta nchobio na inya tomukanisha na nandi ntuge safe na gutina nchobi kulukiro terero ana narwo sibonerete aciari kuria kwina nabo bakela itha tabia cio private otiela na bateo cenceria mitugo barabarene kinya thaa ici ndenda kuhanja aciari atiri menya mwana oku menya tabia ciawe tega kwethera kwino arachinjia akuma skuru karani na mwana oku mwekire abatere mutege behavior no ethera na chinchitie kana no karie mwana karani aciari karani ni na benu bathome ni na bumenye kena mwana riria agachinjia ukeja kwithirwo kimenya mwana oku atetete ora batere tabia ciawe no chinjia kana nenderete bwega nontu aciari bara baingi twatigire njuku mwalimu. Kiripotera Meru TV kuma Kibere cia Bure Mbita wa Mwende Walaiboni. Kongera kuone ati arimu bantere Tharaka ni barombete aciari gutigira ni bakugwata mbaru amwe na gukiria iyo abiana bao kuma bare banini monka bakura mantu jaja jonde jariritwe kagitana kana gukubangi mithako ya drama ndene sub county ya Kamatunga ire kuretete amwe aritwa bakamatunga na aritwa primary kuma ntere cia Marimanti ndagara waiguna na ethirwa gikinya ndene ya kana ndene ya mambura jaja na gutubangania ripoti ithingatirite ndekaingo gutigera mutaratara wa imbe wa githomo gia CBC nukurikira na gukorwaga nthiguruni tere cia Tharaka kiri matinda ma drama festivals gitango gia sub county maria maruthikite cukuru ya primary ya Kamatungu ikuonekete githomo giki gigikirwo nene aratukiringithania na matinda ma kuruka michetho ino yongerekete na ujui mwarimu munene wa cukuru ya Kamatungu primary Mr. Kerugi wa mwana wa Marimanti primary Mr. Ndereba bagitariria bubu we are preparing teams irikadi for the county competition level after we come from the Mindi term na inkuruki ya shukuru ya ciari ku mwanka muthiru ikuonania Tharaka kinyama shukuru metu mamberete gukira na ku embrace kana kuunga mkono CBC ya kwamba mwana tu akithomo wake nonto kinya talanta ira twarikia kuona munthi agiga kurua ana baba bomba gwetegemera maishani mao agaba gitarire kinyamara kira bagukurukira kagitaga kuthuranira ritwa kiri macindano mama na kira nkomenya kina thina muno nonto kira twina kyo thina twina Marimanti ni oyewete cukuru ira chingi cionthe nonto environment no emwe kukumbure taura maketha matonara lakini nkomenya thina ira rio nene muno kinya kureta ana matindani mama baraumite kuraya ingarame nene nonto no bachwiriro nkarire kwenda mbeca irita kuonekana kinya macukuru kira kingi kina thina muno kinyi kuthuranira mantu ma drama baraba ye drama yendaga into bingi muno bikwenda mbeca na mbeca nyingi muno nonto tukathukia kinya nguo cionka kugurira ana nguo cia tuga play kana chorovas kana tuthukia kinya creative cultural dance imbeca ngeruga 50 kuthibwa mbere kwa winkuga aciari watanirani na end teachers benu na mbodi yenu bombe kuruthira bombe kuresi mbeca ino na kana uke bomba kuona uteithio kuma kiri bantu ange kinyanto bayegendi bwega bakaye bagatutethera tukagurira na babanguo na ikena baba bari kana na ara county
bakabwana na bamigongo erenge kana sub county sira chi bathoma no muntu athoma kuma kiriurongi na gikikyo gikuregia mashukuru na igigate makinya mwana menya kwe mwana wonge wumba kurutha nkerukia nigo na okire moyo na ikendoka ya kwithira mwana ura gwitia nkuruki nkerukia ara ambiritie mbitone na kiri aciari iri gutigiri bakuwatania na arimo kiri kubangania mantu makonania na macindano mama nontu ni gutetheria na muno gukonania na mantu magithomo gia CBC na ndikiromba muno aciari betu bagwatania na aribo bamachukuru monde marama kuiwa makirutha mantu ma co-curricular activities nontu ana betu ibakuonania bena biegwa bingi muno birabomba gutumira kinya maishani mao na bakaomba gwituria maisha mega katugi bwega nontu bakuiwa we are training our children, we are developing their talents and we are trying to nurture them nontu this is the CBC but tutiena otherwise with or without money we must try our best na ibuto kugeria ndogu na itukwirigera we are producing teams at least yachomba tuira up to the national level kuma gejigo munge Tharaka ngiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waiguna kongera kuni ati rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto nethiritwo agitana mbere na ndionga yawe ntere cia Costi aria muthenya jana haru agukari ndene ya county ya Lamu akiaria ndene ya county izi Ruto nogete ati akathero agitigira na gutetheria akariba ntere cia Lamu kurekeria mirandi yonthe iraithirwe igitira kana iraithiritwe igitigirwa nyuma ni thirikari cia ukabere kagitena kau Ruto nonekene kinya kuga ati thirikari yawe gatetheria antobara bonde bethagirwa bakigwatia makuyu ntere izi na kubatetheria kire mantu jegie wendia amwe na uguri. Nawe President William Ruto enderete na ndiunga yawe ntere cia Costi na kinyite kaunti ya Lamu muthenya jwa narua arerite akariba guntu guku akethira nandi agikwamura mirandi yonthe yethire igikwama ntere iji. Mimi vile nataka niwaeleze hivi, hii mahali kwa sababu ilibaki nyuma kiasi, sasa tumepangia vizuri ile barabara ambayo tulikubaliana na nyinyi ya kutoka pale Mtangawanda ije Pate ije Siu iende mpaka kule Kizingitini. Awamu ya kwanza phase 1 ya kilomita 15 sasa tuko na pesa yake kutoka pale Mtangawanda Pate mpaka Siu. Alafu mtanipatia muda kidogo nitafute pesa ingine ya kufikisha wapi? Kizingitini. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Vile vile katika awamu yetu ya pili mimi nataka niwahakikishie pia ile mlituuliza ya kutoka Hindi kwenda Baragoni kuja pale kabla ya Mbilani Bodei Junction ndio ije Milimani ndio iende Basuba ifikie Kiunga alafu ije hapa Mkokoni. Pia na hiyo nitaipangia katika mipango yetu ndio tuweze kubadilisha hii Lamu ambayo imechelewa na maendeleo iambatane na sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Niare kinya nkuruki oritie Minister Hari Hassan Joho gukaranthi na antu baitaga ngugi yotegia makuyu bethere bakiaraniria bathithia riboti nikenda mutongeria ujo wa mugongo akamenya uria akethira akibatethia. Mimi namuuliza Waziri Hassan Joho, sasa pangana na hawa wavuvi ili tujue mambo yao itatembea namna gani. Wewe waziri, ongea lugha ya hapa. Umesema ulikuwa hapa Ndao wakati mmoja. Sasa ni wakati wa kurudia hawa watu na uwapange vizuri. Si ni kweli jameni? Pale Mkowe tunajenga ile inaitwa fish landing site. Mahali tutakuwa na barafu, mahali tutakuwa na processing, mahali tutakuwa na storage. Na vile vile soko. Mimi nawauliza ya kwamba wakati tunajenga pale, pia tunapanga mambo ya kiunga. Pia pale nimekubaliana na Waziri Joho
ya kwamba tutafute pesa kiasi, pia fish landing site tuweke pale Kiunga. Ndio mambo ya uvuvi itusaidie kupanga mapato ya vijana wetu wavuvi, itusaidie kutuzalishia chakula ya kutosha sehemu hii, na vile vile ituongezee mapato ili uchumi iinuke ya Lamu County. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wakitumam. Konge na kuni ate anto baraba gulere bikibiki chiao na bedro bateko na batane nkro logbook kana baruga ache bikibiki izi kwa kagita ga karaza nandi muthenya janaro ni bedhiro bakigunika nyuma bako tigera ne bakuna nkirwa baruga izi bakera ne na mwandiki wetu Anteto ndene ya mutindo wa Kangangi MC Moitonga anto baba ne bogete nandi bare na gikeno gikinene na nkuruki ne bagwetikia baruga izi zikaba okaria nkuruki kwa bikibiki izi chiao etithie babonda bonda narua ne bagwiretwe muno nyuma yao kwithirwo bakiona logbook nyuma ya gukara igita rinene batona logbook cia bikibiki iria bagurire. Kwa majina naitwa John Barasa, chairman wa bodaboda Meru County. Leo ni siku ya furaha sana, tuka hapa tukuwa tumeshikana na watu credit. Hapo nyuma mkijua kumekuwa na shida mingi kidogo, watu wakisema watu credit wamepotea na logbook zao, lakini nataka kuhakikishia ati kwamba leo tuka hapa, na hii sio mara ya kwanza, hii imekuwa ni phase 2. Watu wanakuja kwa ofisi ya bodaboda Meru County, tulikuwa tumeshirikiana na watu credit na wako hapa, watu wanapewa logbook zao. Tulikaa chini na watu credit na tukakubaliana zile logbook zote ambao hasijakuja, wale hawajapata logbook zao wakuje. Na tukaona kwa sababu wamefunga pale ofisi, tukasema acha tutumie ofisi ya Meru County bodaboda ambao pamoja na mimi ni officials wangu ambao tunasaidiana na watu credit waweze kupata logbook. Phase 1 tulikuwa na logbook 65 ambao tumepeana zikaisha, na hii ni phase 2 ambao tuko na logbook 300 na tunatarajia watu wakuwa hapa leo zaidi ya 300 kwa sababu tayari kuanzia saa 1 tumekuwa hapa na tumepeana zaidi ya logbook 100 na wanaendelea kukuja, na tuka hapa hizi mnaona tumesika hizi ni logbook na siko kwa ofisi mingi sana. Kwa hivyo tungetaka kuambia watu wale hawajapigiwa simu na watu credit au wale hawajapata message wangoje kidogo, kwa sababu hizi logbook zinakuja na phase. Hatuwezi kubeba logbook 1,000 zote ziweze kukuja. Tunasema zikuje kama ni 300 tunapeana zinaisha, zikuje 300 tunapeana zinaisha, mpaka tukahakikishe yoyote yule alichukua pikipiki kwa watu credit na akalipa akamaliza amepata logbook yake. Jina naitwa Benson Gobe, nafanya kazi na kampuni ya watu credit kwa kitengo cha biashara ambayo ni regional manager. Kwa leo tumeshikania na watu wa bodaboda wa Meru County ambao tumekaa chini na tukasikizana tuwapatie logbook zao ambao something tunafanya entire country. As we speak kuna another major clinic inaendelea pale Malindi, but for Meru County tumefanya kazi na ofisi ya bodaboda ya Meru ambao leo tumeleta logbook 300 ambao tunajua itawasaidia kumiliki maisha yao na kuenda kuchukua mikopo kwa makampuni zingine, mabanki zingine ukiwa na ile logbook yako. Jina naitwa Joel Mwiti, nimetoka Tharaka Nithi pande za Mukothima, na nimekujia logbook yangu ambayo nilichukua pikipiki na watu credit, na kwa hakika hao watu nawapenda sana kwa sababu sio watu wasumbufu. Ukiwa unalipa gari yako vizuri ama pikipiki hawakusumbui. Kwa hivyo nafurahia kwa sababu hata logbook yangu nimeipata, ndio hii hapa. Nilikuwa nafikiri imepotea, lakini hao ni watu waaminifu na ni watu wazuri. Nimepata logbook yangu na nashukuru Mungu sana kwa sababu sasa ndio niko na pikipiki sasa. Kwa sababu bila hii logbook hiyo pikipiki sio yako. Kwa hivyo nashukuru sana kwa sababu sasa niko na pikipiki mikononi mwangu. Jina naitwa Nicholas Ngako. Mimi ni chairman pale Meru National Polytechnic. Pia mimi ni secretary wa Municipality Bodaboda Association. Hii wakati nachukua fursa hii kwa shukuru sana watu credit ambao tuliwaomba watuletee logbook ya
watu wetu ambao walikuwa wamechukua pikipiki na wao na wakamaliza kulipa. So tunawashukuru sana, maana tuko na hizo logbook na tushazipata, ziko mikononi mwetu. Actually ziko kwa ofisi yetu ya Meru County Boda Boda Office, na ndipo pale tunawapeania zile logbook. Pia naweza kushukuru na kualika wanabodaboda wote waweze kujua mahala sisi ofisi yetu ya Meru County iko, ili tukaweze kuungana pamoja na tukaweze kuwa kitu moja, ili tukaweze kuendeleza sekta ya bodaboda mbele. Na jau nijo ndeke kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ngikuripota nene ya Meru TV. Mutegere wa Meru TV ogorobona aru akirirugono rwetu rwa mwanya ndenda tutegera mantu jegie otongerie bo county ya Meru. Kirirugono rura rukari ati miradi imwe ya county ya Meru nirekiti na kugea nyenje na itithiritwe gitegerwa. Kuma kagita ka governor wa mbere wa county ya Meru urawetagwa Peter Gatira Umunya agushindwo ne Kiraito Murongi nejire gutonya wathanine na nyumene miradi ire ambiritwe ne Peter Gatira Umunya. Kiraito Murongi ethirwa akimirekeria na ambiria miradi yawe. Nyumene Kawira Mwangaza nethirwa agishinda Kiraito Murongi na kujukia wathani wa county ya Meru ta governor Ozo Kawira Mwangaza nethirwe akirekeria miradi ya Peter Gatira Umunya, arekeria miradi ya Kiraito Murongi na ambiria miradi yawe. Kumanisha kagita ka Peter Munya na kagita ka Kiraito Murongi miradi mingi nethiritwe ikirungama. Kintu kira nandi akariba county ya Meru bamba chumirite na kuga ntobobo tukubatara nonto buranania mbesha cia Meru kana mbeja cia county ya Meru nechethirite chigitumirwa po thoku ni utongeria borabore ku ndene ya county ya Meru. Bakiromba Kawira Mwangaza gutigera na kuingia na kuthirikiria miradi eje yonde iria ethiritwe itikinyaniritwe. Rugono roro mwanya ukethirwo kirona gichunche kya mbere ogorobona arua na ruthuraniri ni mwandiki wetu Anteto Murithi waba batutaganirio rwiroroko Tori chenu tomande mwata gote utethia ntethetie ni na tia bwatethetie toreje kinya barako ni wae kinya thura wa loi ni wae kinya nekara kura. Wirigiro bwa kari na turi bandene ya county ya Meru ni ati mirandi iria yambiritwe ni thirikari iria nkuru kuma thirikari ya Munya na thirikari ya Kiraito Murongi. Mirandi iria bambiririe niyo yabati kwitana mbere iri ya mwimbere kana kwewa kipa umbere nikenda yomba kujura. Lakini bubu thithikite gitene thirikari iri kuya Kawira Mwangaza nonto bakwithura mo mirandi iria yambiritwe ni gavana bau bakaberene abo baire ni yatejanirwe ne ratigano nayo aria irungamite mwanka naru ekiriki. Itukuona ya siasa ile nontu yonde ni ekirirwe no tebwe kwethwa na tiari mbeze cia thirikari kuthikare yoyere na pasi ne bati kuendeleza project no tutari cia muntu cia wananchi bathiru tuthene tonete kinya mweni utengi urani beya kinya na biashara no te kinya mweni ukinyako ute kinya mweri ile ingirwa utinya mweni weya na kinya kolele ko kuonte utinya ngweyendelea olelia barabara kaila ka kongwa to te turachi to discipline tukana ora anto baturachi to discipline no to bateri wano kuibwa teriere kuno na maia na ambi anto kabatandeka balande na munyangari to na okuluka anto batuku merure Naranga bana ari kuo mwea Munya itwari ya boya na kuma otiererure otero tona there tue ndene ya thiru wondi tumitegerete ina mirandi mingi muno ire ambiritwe ni thirikari inkuru inde yonthe ni tiganiritwe na yatuika yonthe ne gukwama onto bura bukwirikana te athiru wondi yonka kinya kungi naku ni gwithiritwe gukari o uju na mirandi ikethiro ikiura. Gibanda na gawire tiki okere tanto atokere take bigi na gawire no kato terra Munya atu bethire ngiloi ora ajo kumaringi kana atu kedia na ito atare ngaba muro bene Munya na iteta ngwene ne muno onto teka kwa tokete utokete kibanda ke nduketo kyawire antu bonda bana zine ngi muno yara ko kura bate kuona weka bonda sio
munya itete ngwe na kitha no kitha twetete mbere le anini ba kolokirana bakiona ni mweno yoro kinya kana kaizete o kana kaizete nyambura kaizete kezie kino kali ngo nyumbera ito itero ito kinya babu mtezi ke nyumba ke kiro boya boya itoreke kuria tukira ito kuritwa ngo no tengo ito kuritirwa gaturia to gae tutwira ngwe ne kuritwa na tengwe kinya ng'ombe itekundrato kinya koria kwina thina no te wasebia korua na lakini ro ute kuona roi kuure na twekira tukarewa ni nyonta ateno tonin ngokua buru ndamwe tocha kankorone ogwibwa na tokethani bara baikwe kethandeko antuba nawe tu adhiru royene ward itukura thina sana especially bukienda kuona ndawa kana in case of any accident nanga twatumira stretcher no tutenga yomba kuma muche kwa muntu eturia muntu nanga atumira tutanda tula twakamata murandi jongi juro jutejanirithwe ndene ya Athiru wondi ni murandi jo sibitari ira yakirwe ndene ya Athiru ni thirikari ira nkuru ira yari ya Peter Katrau Munya bagwatanirite na Kabira sibitari ira iri kwirikana nene ira komba kwithwa ena maternity o amwe na wondi cia twana na ciekuru cia kumama lakini kumarira thirikari ira nkuru yacindirwe na thirikari njeru ireja uti untu kinyabure kubwathithika ndene ya sibitari iri ndene ya Athiru iria ikuonania na ndene yatejanirwe nerakirirwa o uki urantu burabo kuonania sibitari iri itikaijaka ikaringithwa ndenda kwa mwanka thai batu sibitari itwogerwe imunya bena MCA Kabira ibogere sibitari na itanda baonda kenda biya kuya twambiriria kwithira tukitumira sibitari lakini mwanka thai sibitari nete yanerwe itengwe kinya ndawa itionekana kuo sibitari teu ne kirere o yakirere ite mwene sibitari utebi kundene kinyambi matanete yekune nya nyumba cia twana to kumama cia kumama itanda bia twana bia kumama ibati kuthabikwo matanete yekuo lakini mwanka thai etetumika batu nanga to kuma to eta mawa ino to tethugira no to ra barabara yongwa no teu kinya muciari o thai agetharo muri twatikete sibitari mawa nanga thuka ngere kinya njira no kulukira barabara eu bureka gari no to maiya maternity wing ne tirwe ite finishing yotire ne bwethere to kinya bantu electrification ne kathiria ngwe na mwanka huu retete kuruorwa ne utoka ikoroma na yaulana okay ke financial wandi ile cia nawa itureterete mwaka yona ile kura ikaya no ne mheshimiwa na iraulana watoka yu atekwarwa ndo kinya muchemani wa kuraja ku implement mantu ayo ne romere au na iteta mbere na kinya ngeti ke ku wathai na maternity batu atuboranya twana njirene maternity uyo ngwa ya Athiru ara munyatielelere no erierere kwa kaya yani munyaro tora niyo yaturire uteyo yendelea yakira kiyo utekinya muntu endelea nya kwe wandrawa kuo utekinya twana torairwa kwanto wasibauraira twana njirene kuro badari mairwa njirene kwa kinya mawa tuto twana maternity area yetwe ukethwa ni nyento muromi otene weso bwa kombora ngare kwasi koga urira mwana njirene nde tutira twana there tukinya ndake emwe urano yani urano mwana kuyerwa ne theka ne ina buto atierwa batu tukari nde batu tonete thina na thasi onde toria tukira mbaira munya asoka kinyete na gira aretwe na maternity batu atuboranya twana njirene ndi twaingiro ciari tuteoranya twana tuno tutomba weta kuthuka ngota twana twatu barabarene tubati kwetha tukurua cibitari tuketha tukiendelea kuo na kura twana bamenye ruyu ibakenda tubathiru na it is almost batu tukwenda kuresi no project no voting menyake tutimenya kethira ni ata atubangira kethira niga aetere centro na ko imenti centro na ara kueta kubwithi nao lakini atiete centro nyingi muno ndene ye ni ya yonde murithi wa bagantigire au indi ngikwira ngeta ngikumenyithagia mirandi emingi iretejaniriitwe ni thirikari enjeru ira yambiritwe ni thirikari iringi nkuru lakini na ndi yakinyirwa mbureki buria tutikumenya kana ni gisiasa kana ni itumite mirandi iji ikinyirwa na ni mbeca cia mwingi ciatumikire kuthithia mirandi iji murithi wa banki reporter Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Mawa
Chunche gĩato kĩambĩrĩ kĩagiĩ rũgano rũrũ mwanya rwa mũrĩithi wa mbaru waigi kũthũnja miradi ĩrĩa ĩrĩkĩte na gũtiganĩirwo nĩ ũtongere bũrĩa bwĩthirĩtwo bũgĩta na mbere ndene ya kaunti ya Meru ũkethirwa ũkĩgwata mũbango juju gĩchunche kĩao kĩambĩrĩ ntuko ya rũjũ mathaa o tajaja waja ndene ya Meru TV. Oni tena zange mutegeni bidronge kwendagĩra kagita gake kapambĩtaga Dennis Mutuma Muthomi etana mbere na gũkena na mibango yetu ya Meru TV nkurikanie tawethire tũrĩ kwĩra Meru TV ethirwo gĩcionagĩra mwanya.